Дарабылыгын оголор, мен бүгүн эхе теребит тойдум, талы талба таттылыгын туһунан кепсиям. Билигин таттылыгын составыгар 17 нехиле кирер, центрынан өтүк көл болар. Таты нехилеге тыгынча 916 жыллаха төрөттөмүтэ. Олата оголор, быйыл 2016 жылга кини хасаһын толары, самай сөп, кини быйыл 100 саһын толар. Таланнах жандарынан биллер. Кинилер истергер кирер саха литературатын төрөттөчүлөрө Алексей Алексеевич Полоковский, Эксикуллях Алексей, Олимпадис Иванович Сафронов, Алампа, Платон Алексеевич Оюнский, Николай Данилович Неустроев, Саха народная поэта Серафим Романович Кулачков Эллей, социалистический героя, народ сурьячта Дмитрий Кононович Сивцев, Сурын Амаллан, Николай Егорович Мординов, Аммачвия, народ художникунан болар Иван Васильевич Попов, Саха государственный университетин бастыкы ректора, философская наука доктора Арсентий Егорович Мординов. Нахал бахтарди, таттылыгыгар өссө дагана элбах таланнак жаннар баалара. Таттылыгыттан ага дөдүтүн серитигер тыгынча 563 киһи барбыта. Ол антан 600 агуын этте киһите дөдүтүн көмүскән ологон бербите. Ол курдук таттылыгыгар элбах таланнак сурьячылар, олон когуттар, онна биһикен туттабыт серине аспыт эһелер битнен, эбелер битнен. Олнокку суага биһиге туспутугар сериге олохтарын бербит бир дыдылактар бутун. Бу мана мен кепшәним түмүктенер, аныгыскыга каршы кадылы.